Umutwe wa AFCM 23 agabye igitero gikomeye ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru avuga ko iki gitero cyibasiye ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga mu kugaba ibitero bya drone ku bice bitandukanye biri mu maboko ya AFCM 23. Iki gitero kandi cyashenye intwaro zo mu bwoko bwa DIFO zarindaga ikirere cya leta ya Kongo yari iri kuri kiriya kibuga. Iki gitero rero kibaye nyuma y'igihe kinini ihuriro ry'ingabo rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rikoresha ikibuga cya Kisangani nk'icyicaro gikuru cy'ibikorwa byo mu kirere, cyane cyane ibitero bya drone n'indege z'intambara byibasiraga ibice bituwe cyangwa bigenzurwa na AFCM 23. Mu mezi ashize ibitero byinshi bya drone byaturukaga i Kisangani byagiye bivugwaho kwibasira uduce twa Minembwe, Masisi, Rubaya, Rumangabo ndetse n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero aravuga ko bamwe mu bakozi ba gisirikare b'inzobere mu gukoresha drone n'ibikoresho byo kuyobora ibi bitero byo mu kirere bari bamaze igihe bakorera muri icyo kibuga cy'indege bifashishije ubufasha bw'ingabo n'abajyanama ba gisirikare baturutse mu bihugu bifatanya na FARDC. AFCM 23 imaze igihe ishinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo gukoresha drone mu bitero bivugwamo no kugwa kw'abasivili cyane cyane mu bice byegereye imirongo y'urugamba. Kisangani ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare kubera ikibuga cyayo cy'indege gifasha mu gutwara ibikoresho bya gisirikare, ingabo ndetse no kuyobora ibikorwa byo mu kirere mu burasirazuba bwa Kongo. Ibikorwa bya drone muri ako gace byari bimaze gufata intera kuva intambara hagati ya AFCM 23 n'ingabo za leta ya Kongo yongeye gukaza umurego, aho impande zombi zikomeje gushaka kwigarurira ibice bifite akamaro ka gisirikare ndetse n'ubukungu. Aya rero ni amakuru agezweho. Niba utarakanda subscribe kandi subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, tubafitiye amakuru menshi cyane yaba mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo mu burasirazuba bwa Afurika ndetse no hanze y'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero Uburusiya bugiye gusenya umurwa mukuru wa Ukraine. Uburusiya rero bwatangaje ko bugiye kugaba ibitero bukomeje kwita ibitero byateguwe kandi bikurikirana ku bikorwa bya gisirikare n'inganda zikora intwaro muri Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine. Ubu rero Uburusiya bwagambiriye ko bugiye gusenya uyu murwa kandi bugiye kubikora mu buryo bwihuse cyane. Ibi rero byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ku itariki 25 Gicurasi 2026, ivuga ko ibyo bitero ari igisubizo ku gitero cya drone Ukraine yagavye mu cyumweru gishize mu gace ka Starobilsk gaherereye muri Luhansk igenzurwa n'Uburusiya, cyahitanye nibura abantu 18. Moscow yavuze ko Ukraine imaze kongera ubushobozi, imaze kwiyongera ndetse no kugira ubushobozi bwayo mu ntambara ikoresha drone cyane cyane mu kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu n'ibindi bikorwa by'Uburusiya. Uburusiya bwo bukomeje kwita ibyo bitero iterabwoba, bugasubizanya ibisasu bya misile ndetse na drone. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yavuze ko igitero cya Starobilsk cyabaye igitonyanga cya nyuma
bityo ko igihugu kigiye gutangiza ibitero bikomeye bizibasira ahakorerwa drone, aho naho zitegurirwa ndetse zikanakoresherezwa. Aha rero hagiye kwibandwaho n'Uburusiya bahagaba ibitero. Iryo tangazo rero ryavuze ko ibyo bikorwa biri muri Kiev hose, ariyo mpamvu abanyamahanga harimo abadiplomate n'abakora mu miryango mpuzamahanga basabwe guhita bava muri uwo mujyi wa Kiev. Uburusiya kandi bwasabye abaturage ba Kiev kwirinda kwegera ibikorwa bya gisirikare n'ibiro bya leta kuko bishobora kugabwaho ibitero. Nyuma yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko yagiranye ikiganiro kuri telefone na Marco Rubio, umunyamabanga wa leta y'Amerika, amusaba gukura abakozi ba ambasade y'Amerika muri Kiev mbere y'ibi bitero. Lavrov yavuze ko ibyo bikorwa by'Uburusiya ari igisubizo ku bitero by'iterabwoba bya Kiev bikomeje kwibasira abaturage n'ibikorwa by'abasivili ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yahakanye ibyo birego ivuga ko itigeze igaba igitero ku icumbi ry'abanyeshuri ryavuzwe i Starobirsky, ahubwo ko yari yibasiye umutwe wihariye w'abakoresha drone. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yasabye ibihugu bifatanyije na Ukraine kutagwa mu mutego w'iterabwoba n'igitutu cy'Uburusiya. Nubwo bimeze bityo, Uburusiya bumaze iminsi bugaba ibitero bikomeye kuri Kiev no mu nkengero zayo. Mu mpera z'icyumweru gishize abantu nibura 4 bishwe barishwe naho abarenga 60 barakomereka mu bitero by'amasasu ndetse na za drone. Ku cyumweru Moscow yanenze ko yakoresheje misile ya hypersonic yitwa Oreshinki ishobora gutwara intwaro za nucleaire. N'ubwa gatatu iyo misile ikoreshwa kuva intambara yatangira imyaka 4 ishize. Mu burasirazuba bwa Ukraine cyane cyane mu duce twa Kharkiv na Donetsk, abayobozi ba Ukraine batangaje ko hari abandi bantu bishwe n'ibitero by'Uburusiya kuwa mbere. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aherutse kuvuga ko ibitero igihugu cye kigaba ku nganda za petroli n'iza gisirikare z'Uburusiya bifite ishingiro ryuzuye, nyuma y'uko igitero cy'Uburusiya gisize abantu 24 bapfiriye mu nyubako y'amagorofa i Kiev. Perezida w'u Rwanda nawe yasoje uruzinduko yagiraga cyangwa se yagiriye muri Qatar. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuye i Doha muri Qatar, aho yagiranye uruzinduko cyangwa se yagiriye uruzinduko rw'akazi muri iki gihugu rwaranzwe n'ibikorwa birimo kugirana ibiganiro n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Qatar. Umukuru w'u Rwanda yavuye i Doha mu gitondo cyo ku wa mbere ku itariki 25 Gicurasi 2026 nk'uko amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abanyakatari abivuga. Ibiro ntaramakuru by'abanyakatari bivuga ko Perezida Paul Kagame n'itsinda ry'abayobozi bari kumwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Doha baherekejwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Dr Mohammed bin Abdulaziz Ali Kulaifi na Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda Igor Malara Kayinamura. Perezida Paul Kagame wasoje uruzinduko yagiraga muri Qatar kuri iki cyumweru yakiriwe n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ubwo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yakiraga umukuru w'u Rwanda mu biro bye Amir Diwan, abayobozi bombi bagiranye ibiganiro byagarutse ku mubano
utajegajega usanzwe uri hagati y'ibi bihugu byombi ndetse n'imikoranire mu nzego zinyuranye ku bw'inyungu zihuriweho. Aba bayobozi bombi kandi banaganiriye ku bibazo biri mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'ibibazo mpuzamahanga, aho bombi bashimangiye ko bahuriye ku ntego imwe yo guteza imbere amahoro ku rwego mpuzamahanga ndetse n'umutekano. Perezida Paul Kagame kandi yanaboneyeho kugaragariza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ko u Rwanda rwifatanyije kandi ruzakomeza gushyigikira abanya-Katari. Perezida Paul Kagame na Amir wa Katari basanzwe bafitanye ubucuti bwihariye bushingiye ku cyerekezo kimwe cy'imiyoborere myiza no gushyira imbere iterambere ry'ubukungu bw'ibihugu byabo. Mu kwezi k'Ugushyingo, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yagendereye u Rwanda, aho umukuru w'igihugu Paul Kagame yanamwakiriye mu rwuri rwe anamugabira inka z'inyambo nk'ikimenyetso cy'igihango n'ubucuti butajegajega bamaze kubaka hagati yabo, ndetse y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Katari. Perezida Museveni we yanenze abayobozi bishimira ko Arsenal yatwaye igikombe, ngo bishimira Arsenal aho kwita ku bibazo by'abaturage. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yanenze aba bayobozi ndetse n'abaturage bari mu byishimo byo kwizihiza intsinzi ya Arsenal muri Premier League, abasaba gushyira imbere gukemura ibibazo by'ubukene n'imibereho y'abaturage babo. Ibi Museveni yabivugiye mu muhango wo gutangiza inteko ishinga amategeko ya 12 wabereye i Kololo ku wa 25 Gicurasi 2026. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yatunguwe no kubona abantu bamuhamagarira kujya kwizihiza intsinzi ya Arsenal kandi hari abaturage benshi bagihanganye n'ubukene. Yagize ati, hari abantu bampamagaye bansaba kujya mu birori bya Arsenal, narababajije nti Arsenal ni iki? Ni ikipe yo mu Burayi, twizihiriza iki kandi abaturage bacu bagifite ibibazo byinshi? Museveni yavuze ko nawe yigeze gukina umupira w'amaguru ariko aza gushyira imbere urugamba rwo kubohora igihugu no guteza imbere imibereho y'abaturage. Yagize ati, nakundaga umupira cyane ariko nkiri muri Uganda nahisemo gushyira imbere ikibazo cy'ubukene, imirimo n'iterambere ry'abaturage. Perezida Museveni yanaburiye abaminisitiri n'abandi bayobozi ko bashobora kwirukanwa mu kazi nibaramuka badakurikiranye neza gahunda za leta zigamije kurwanya ubukene. Yavuze ko amafaranga menshi yashowe muri gahunda zo guteza imbere abaturage ariko bamwe mu bayobozi bakaba badakurikirana uko akoreshwa. Yagize ati, ninsanga warirengagije abaturage bawe kandi uri umuyobozi nzagukuraho. Uganda izwi nka kimwe mu bihugu bya Afurika bifite abafana benshi b'ikipe ya Arsenal, aho ibihumbi by'abakunzi b'iyo kipe byari byahuriye mu birori byo kwizihiza igikombe cya Premier League ikipe yabo yegukanye nyuma y'imyaka 22. Wayoboye Cuba arashinjwa na Amerika kuyihanurira indege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibirego bikomeye bishinjwa uwahoze ayobora Cuba Raul Castro uruhare rw'ihanurwa ry'indege ebyiri z'abasivili byabaye mu mwaka w'1996. Ibintu byongeye gukataza ndetse no kuzamura umwuka mubi hagati ya Washington na Havana. Ibi byatangajwe n'urwego rw'ubutabera rwa Amerika DOJ rwasohoye dosiye y'ibirego bishinja Castro w'imyaka 94 icyaha cyo kwica no kugambanira abaturage b'Abanyamerika. Izo ndege zari iz'umutwe w'impunzi z'Abanyacuba witwa Brothers to the Rescue ukorera i Miami muri leta ya Florida. Ku itariki 24 Gashyantare mu 1996 indege 3 nto
Kessner zahagurutse muri Florida zigamije gushakisha impunzi zageragezaga guhunga Cuba zinyuze mu nyanja, nk'uko iperereza ryakozwe n'inzego mpuzamahanga rivuga ko ebyiri muri zo ndege zarashwe n'indege z'intambara za Cuba zo mu bwoko bwa MiG zikoresheje misile mu kirere mpuzamahanga. Icyo gitero rero cyahitanye Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Pena, Pablo Molar. Leta ya Cuba yakomeje rero ivuga ko izo ndege zari zinjiye mu kirere cyo mu buryo cyayo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko raporo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'urukiko mpuzamahanga rwita ku burenganzira bwa muntu muri Amerika zagaragaje ko zari mu kirere mpuzamahanga kandi zitari zifite intwaro. Muri icyo gihe Raúl Castro yari minisitiri w'ingabo za Cuba ndetse afite ububasha ku gisirikare cyose cy'icyo gihugu. Dosiye yashyizwe hanze igaragaza ibyaha birindwi birimo kugambanira, kwica abanyamerika, ibyaha 4 by'ubwicanyi, gusenya indege z'abasivili. Hari kandi abandi basirikare 5 ba Cuba bashinjwa gufatanya muri icyo gikorwa. Niba utarakanda subscribe kandi subscribe kugira ngo turusheho gukomeza tubana 5 kuri 5 kuri EYODIM TV Rwanda. Ahangaha ngo nubwo Castro akiri muri Cuba kandi bidasa n'ibyoroshye ko yashyikirizwa ubutabera bwa Amerika, abasesenguzi bavuga ko iki kirego gifite uburemere bukomeye, bamwe babigereranya n'urubanza rwa Nicolás Maduro wa Venezuela wari warashyizweho impapuro zo kumuta muri yombi na Amerika mbere y'uko ibikorwa bya gisirikare n'iperereza bikazwa kuri leta ye. Uwahoze ayobora ibikorwa bya CIA Dan Hoffman yavuze ko Amerika ishobora kuba ifite gahunda zihariye zo gushaka uko Castro yazashyikirizwa ubutabera. Perezida wa Cuba uriho ubu Miguel Díaz-Canel yamaganye ibyo birego, avuga ko ari politiki ya Amerika idafite ishingiro mu mategeko igamije gukomeza igitutu kuri Cuba. Ibi bibaye mu gihe Cuba iri mu bibazo bikomeye by'ubukungu, ibura ry'amashanyarazi ndetse n'ibihano bikomeye bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasesenguzi bavuga ko iki gikorwa cya Washington gishobora kongera umwuka mubi umaze imyaka myinshi hagati y'ibihugu byombi, ndetse kikaba ikimenyetso cy'uko Amerika ishaka gukomeza gushyira igitutu ku butegetsi bw'iki gihugu cyo muri Cuba. Ubwumvikane bw'igihugu cya Amerika ndetse na Iran bukomeje kuba ingorabahizi, bukomeje kugorana cyane. Iran iragira iti kumvikana n'igihugu cya Amerika ntibiri hafi. Iran yatangaje ko hari intambwe yatewe mu biganiro na Amerika, ariko kumvikana kutari hafi. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, polisi yo muri Nebraska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gukora iperereza ku kibazo cy'imbwa yarashe umugore, ku bw'amahirwe ararusimbuka. Kuwa 23 Gicurasi 2026 iki kibazo kikiba, polisi yabanje gukeka ko uyu mugore yarashwe n'umugabo wari hafi aho, ariko nyuma biza tahurwa ko iki cyaha cyakozwe n'imbwa ye. Kuri uwo munsi polisi yo muri Nebraska yahamagawe ibwirwa ko mu iguriro riri hafi aho hari umugore urashwe. Mu iguriro ryari hafi aho ngaho rwose hari umugore urashwe. Nyuma yo gukora iri perereza, polisi yasanze isasu ryakomerekeje uyu mugore ryaraturutse mu modoka yari iparitse hafi y'iryo guriro, bituma hahita hakekwa nyiri modoka. Iperereza ryisumbuye ryaje kugaragaza ko ubwo uwo mugore yaraswaga, umugabo wari utwaye iyi modoka yari yayivuyemo ari muri iryo guriro. Byaje kugaragara ko uyu mugore yarashwe n'imbwa uyu mugabo yasize mu modoka, ifata imbunda yarimo irasa ikoresheje ijanja. Uwarashwe yahise ajyanwa kwa muganga igitaraganya, yitabwaho nubwo yari afite ibikomere bidakanganye. Iyi ni EYODIM TV Rwanda. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe ubundi tujye tubana kenshi kandi buri munsi.